iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Agwanawan kayo anaimbag kadagiti kakadwayo ken tarok, Bruno. Ang mga nukilat alumibat dagiti tulisan. Ang mga naglimlimeng dalaang ngagsisiim iti kaunasan. Wan, Senyorito Brandon. Tangigyo, tibilin ni Senyorito Brandon. Kakadwa, agsipot kayo ng bag. Hoy, da kayo. Ayaban nyo nila kay Emiliano. Saan may pera nakita nila kay Emiliano, Senyorito Brandon? Ang mga nusan na may nakipagrebba. Talaga to suday dialakay. Damo apa nagtabas kadagiti unas. Awan kit din. Kasadot na nga tati makipagreba. Ta napuskol pa lang dagiti bulong a berde dagiti unas, Senyorito. Saan samot kami na makapiksa? Alright, adun sa tidayo ang nakipagtabas. Anya dayay. Iti dayay apaset nor uram ti kaunasan. Asino tinagpor kada kayo iti kaunasan? Tarko! Iyawat mo ti lati ko! Masapol ama ikang kayo iti pagnakpan. Tapno saan yung ulitan ti agpor iti kaunasan. Iyag mo ti lati ko! Ops, malagan kayo. Saan nyo agad natin na balson ni Senyorito Brandon? No, dagiti lang pagtabas iti unas ti sarang nyo kada kami. Saan na kayo asantuan dagiti bala ti paltok me? Dep-depan nyo ti apoy! Kanda kayo! Ulitin nyo pa ay kakaasi kayo kanyak. Uray papatayin kayo paikit din namin! Mamatay nyo! Ha? Tumulog kayo, Senyorito! Kung nagtupay ngagsipot kayo, talaga ang nasikat na kita atulisan! Ha? Garay, kiti kabalyo. Awan makita ka kabalyo. Sawarin nyo taglawlaw. Masapol ang makamata nyo na yun ang paltog iti may sakadwayo! Ay, nabanog ako. Talaga narigat abukwalan tirabot dagiti lenta. Nalawa matkit din. Mabalinto na pagmulaan iti mais kan na dumadumaan natin. Nasaysaya atin dahito eh. Ngam iti agrigrigat at ngagtrabaho iti Hacienda Margarita. Manulaing ti itang tangdan ni Doña Margarita kada kami asakada. Manipod pa nagbalo. Aging ga iti dumakil dagiti unas. Nagtuop ti aggaik iti baet dagiti kaunasan. Ha? Anya dayjay akan halbuong. Kasla iti kaunasan. Addan samot ten pinatay da kadagiti agtabtabas iti unas. Sumangpit ka nun ni papang mo inton Sabado. Inyunay-unay ko ngamin kankwana, edi amasapol. Nga iti kaaldawan, ti panagkasangay ko, kat addanton. Mabitlaan. Apayan nakarupangat ka. Mama, adada ka sa napasamak iti kaunasan. May sa at tao tayo tinapaltukan kat natay adagos. Anya? At tapag ang nakakabalyo tinangpatay iti tao tayo. Kanasintado. Ha? Dagiti lakit ito lisan. Talaga kalkalabanan da tayo dagiti nagikat nagtrab-trabaho iti Hacienda. May sa at tao tayo kinaramid iti daytoy mama. Dakal ti atap ko. Ngadda pa kay naigan nila kay Emiliano. Tanya kumamot ti kabalan da alaklakayan. Pinasukon ko kadagiti tao tayo. Agsaga na kanyak na alakay. Anya dayjayan akan nagbuong at dan samot tan pinatay da.
Lakay Emiliano! Lugar ka! Hindi mo kayo kukuran ng palayaw! Dagiti tao lakit din ni Dunya Margarita dagita. Karakan yung pinito, Kimalita! Hindi na kayo, tirumar ka ka. Ay, saan apaw? Saan nyo adadahalan ti balay, May? Ay, Mga sana! Hindi lakay Emiliano! awan ti asawak dito'y balay, Bruno. Ay, Labanan na! Isulakit di tinang patay iti may sakat doon. Apay akas ta tilangam, Susana. ay, Kaslaad da kabutang mo. ay na. Hagner nerbiyosak pala ang lakay. Ay, sa dinungamin tinaggapuam aya. Apay asaan ka anapan nakipagreba. Si kalangaron ti pabasulan ni Senyorito Brando anang poor iti kaunasan. Anya, Dayjay matlaan ang poor ti kaunasan. Tinangpaltog kanaw iti may sa atao da. apay kumaasyak ti atapin da. Tiyak amo ti agusar iti paltog. Emiliano, umur ti lugan. Nagsublilaki ti da Bruno kanda dumapasurot ni Senyorito Brandon. Agad Susana! Ah, Imangpat ka din, lakay Emiliano! ay, kasanong harudan na ito. Ay na, Lakay Emiliano! Saan ka nga galambay? Iti palda ti asawa! ay, Lumbar ka iti palayaw! Sangwag ida. ngam, amang ano niya ti aramidan dakid ka Emiliano. Awan gaway mo kadakwada. Sandak ngayong gaan aging ga iti sandak ang makita. Saan arumbang nga agbutang at kadakwada. Gapo, tawan pasok ko. Mabuting kamat lagayam sa kalagay, ha? Sa anak ang mabutang kada kayo. Tawan basol ko. Anong awan pasol mo? Saan ka rin sikatin ng puor iti kaunasan? Kan pinatay mo pa iti may sa akadwami, ha? Awan amok iti bagbagayo. Saan asyak tinang puor iti kaunasan? Ken pangalaak ko may iti paltog. Agindi di ang buka pa ilay. Kadluam na iti tulisan. Saan ka rin? Saan? Talaga natangkan ti ulpud mo laklakaya na. Ay, saan? Pag-aasiyaw! Saan nyo adang ranti asawa? Ay, sika bakit? Saan ang ka makibiyang? Saan niyo ko mga iramraman ti asawa ka? Ulitak. Awan basol ko kada kayo. Talaga na tangkit ti ulpot ay talakay, Boss Bruno. Kita man ti pagpatinggaan ti kinatangkan mo alakay. Ay, saan? Pag-aasiyaw! Agpuno kalangan na lakay. No di mo kaya napapatayan na ka. 35! Gusto! Jack maklon dito eh. Apay anang nga tungod kan kay grado di Jack Clarissa. Kat nalalaingat nga dayo nga miso. Kanayon pa'y asyak ti kangatuan iti eksamen mi. Pinaburan nga ta dagiti maestrami. Gaputa baknang da. No saan to asyak nagvaledictorian nagturpos kami. Mapaayon ti arepaap ko makaadal iti kolehyo. Karan kiti kapalyo. Aglemang nga iti kaunasan. Dagiti laki ti tattao ni Doña Margarita dagitan. Amangan nun niya ti aramidan na kanya. Awanan ti mga ko agaray giti kabalyo. Nakadayo dangatan? Ada nagkarasakas dita. Ada tao dita. Ha? Lalaki. Saan ka nga agbutang kanyak? Ah, Awan ti dakas nga ramidak. parpasan. Dandani sana makita ti rupa na ta nakakaluktugan naglato. Adala kayat ko adamagan ken ka. Ganggan na itak iti daytoy a lugar. Sa dino ka diti dalan nga agturong iti Villa Margarita. Inton maongput yu ti ungto ti kaunasan manong. Adan tumakita yung nga aki kidadalan. Aging ka makadanon kayo iti natapok a kalsada.
Madanon yung tulak, Tante Filia. Nagsubli kayo gaya man, Bruno. Nakita yung kadidayjay ala kay Emiliano. Well, senyorito. Naglamang lang at yung nagtibalay na itay damo anapan kami. Sa dino nga rod tiyan. Awan puot na pinanawan mi, senyorito Brando. Tonto! Ah, Apay adiyo inyag dito'y tasyak kumatinang manso. Oray pinatay ko kumapayan day alakay. kinulatak pa iti potang ti paltog. Ngam naglibak. Saan ka nung ay suti pimatay iti tao tayo? Awan ka no ti paltog na. Awan paltog na. Ngam amangan no kadwana dagiti tulisan. Agin tatangken day alakay. Mapapatay kuntulata. Nagsardangan ang nagdara ti pispis ni Emiliano. Awan pa'y puot na. Nagranggas nga minday niya, Bruno, kan dagiti kakadwa na. Apay nga iso ti pabasulan da ng uram iti kaunasan. Emiliano, ay na, agyaban ka nakapuot kan. Nasakit ti si bubukal bagbagik. Naut-ut ti pispis ko. Dagiti awanan bain. At danto matlaal daw da kanya. Awan gaway mo kadakwada. Taad udag nagtagipaltog da. Siyak itulok nga irurumenda tayo latan. Emiliano. Sasagay sa kami na itibiyag. Susana. Nakasaga na aminen para ti pasken. Apan nakarambak ti kasangay yo, ma. Maawi sa amin na padayo ababak nang agagayim yo kani papa. Pakairamanan ni Donya Silidonya amay samot lang a sindera. Nabayagan na saan na nakapasyar dito'y Villa. Pasaray tugot na nakuha ni Fatima. Napintas na di nga po ko na. Agturpusto pa'y kit din iti high school. Ket balasangan. Sabalit kaya ta sa uwan dito nga isa mo, Brando. Ayun gayang. Napakaamuam ka din, dagiti trabahador iti asyenda. Saan pa ay? Dahil tatin nalipatak. Masapol nga amin na dumaray, kat aday sagot da kanyak. Ibaon ko da Bruno inton bigat, mama. Apay ngay pabigat mong pailaag. Ito drabiin. Nasaysaya at iti rabii. Taad da amin nun kadagiti babalay da. Apay, nagluluwa ka, Esmeralda. Saan ka di asang kaibagak? Adagiti nalupoy lati agsangit. Tatang, Punasam dagiti luwam. saan mo kumaapagong tan Esmeralda? Babae ti anak ta. Gagangay nga agsangit, napakalidayan na. Oray pa'y babae. Maudin day ta apa nagsangit mo, Esmeralda. Wan tatang, ikarik. Anak, anya nga minti pagsangitam. Amang ano santo asyak ti mapadayawan na valedictorian nana. Pinaburanda kami ni Fatima nga po ko ni Doña Celedonia. Pagkunaam a pinaburanda. Siyak mo ti kanay na makasungbat iti klase mi. Nagngangato dagiti malaalak iti examen mi. Talaga nga awan kay mo dingan tayo anak ko rapay. Paburan dalat ta dagiti babaknang. Agulimag kayo amin. Tapno mawatan nyo na iti bagak kara kayo. Agayat apainano ni Doña Margarita. Agkasangay inton Sabado. Kat maawis kayo amin at umaraay. Iti maangya Pascal iti Villa. Nga masapol. Nga day tukot yung isagot ka ni Doña Margarita. Nalawag ka din. Ano niya Bruno?
Among kunayo. Kaya tiyaw, di malati ko. Dumaray kayo kaditi pa nagkasangay ni Doña Margarita? Nanang, sumurutak ko ma. Nabayago na niyak nakapan ni Jevilla. Awan mapan. Nga blakay. Amang ano daytan tumanan ti pakadusaan tayaw. Nagranggas damot nga ron. Ket anya nga rod ti isagot mo, Susana. Pangalaam iti igatang mo iti regalo. Ket nakurapay tayo lang. Nagbabatisweldo tayo nga agtrab-trabaho iti asyenda. Kumporbiditan. Uray na taglaag. Awan ka din ti pruta sa maalay di bakir, tatang? Adayo ti bakir manipod ditoy, Esmeralda. Malapit ko kayang na di barampasan a lalaki. Nakadanon nga tayo, Jevilla? Asino nga tayo, Jay? Apa yung kasjay dagiti matana? Ha? Jak pa'y kayam na istorya ka datatang kananang. Kabagyan nga ta, da Doña Margarita? Ngang naglampong mat. Ay, amangan no na isarsarong laan dito asyenda? Tapno may makipagtabas ka dagiti unas? Apay nagsardeng ka, Bruno. Masapol ang makadanon tayo ti pangsabatan tayo ti grupo da Turko ken Tarok anang sabat ken ni Papa. Tikman ang mo iti dito kabalyo, senyorito. Kang lahat-latan na nagsardang. Amang nuad na sa ipna apagad. Naglayeng na kabalyo. Dagiti nga tatulisan? Ha! Malpas lakit diti pa nagkasangay ni Mama. Agtignay tayo. Pugipugan tayo, dagiti tulisan. Ning, aggarawal ti kabalyo, senyorito. Bani din. Agore ka, Bruno, agore ka. Oh. Hanya tayo jay akan alboong. Sinanabsamad ka nagiti tulisan, nagiti kakadwa tayo. Anang sapat ka ni Don Savillano. Saan amabalin amatay ni Papa? Ibusik aming dagita tulisan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, talaga anapuskol pa'y laang tibulaw dagiti unas. Kalanglang tuanda pa'y laang. Ngay nagrigat ti agtabas. Naimbag tain kamakam itay ni Susana tirutap ko nga at daw ti manggas na. Dati kuma nakagat-gatal ti takyag ko. Ay, jakla kumaumay agtabas. Ngam awan kwartamin. Ura inton basitan ti matabas ti patangituloy ko amang bukwak kadagiti lada. Puldaw! Takapitog! Sa dito kaya ni Emiliano ang trabaho. Ni Susana, imay di manaw dito'y kaunasan. Apay nga ta. Emiliano! Dalipatan tinagitugot iti danumbo. Iso nga, inyag kun aditoy. Nangitugot akpay na tilining tabalang koy. Nembag lang apamadpad mo. Ay, agyaman at launa ay Susana. Awan sa da Bruno kung dagiti kakadwa na agbambantay kada kayaw. Ay, napandakan na o sinabat ni Dawn sa Bilyana o. Ay, kinamakam na gayam ti panagkasangay ni Doña Margarita intun pikat. Ay na, kasano nga rutan da ito ilakay. Anya ngay di sagot tayo kankwana. Ay, tayong baglaeng ano pagawidan dati awan regalo na. Aglati guda pa'y mga raw. Kami oray, Senyorito Brandon. Kami nasibutan din ang paltok dito sa Emiliano. Tapos kami natatay.
San na po no daytoy? Apay, napasamakin ka daytoy, papa. Nansok ti akin kanawa na pespes di doon sa Biliano. Anang salpot iti turtle na. Asintado ti ng paltong. Tonto! Agpapada kayo amin nga inutil. Nakatado kayo! Di ulan na si puta ng tinang paltongkin ni papa! Tunto kayo talaga. Kanya pa lang dararamidin nyo. Isa kayon iti kabalyo ti bangkay ni papa. Anya day jay garing banga o. Nasakit ti ulo ka na karing. Anya ti... Mama, Ah, awanan ni papa. Atayan. anya. Nakamamos nga ipapatay. Nagdadakal nagtibulhagat ni sa Villano. San ka no nasiputan dagiti kakadwak tinang paltog kinkwana. Daras ka no dagiti pasamak. Pagpapada kayo ngay nutil. Ipalubos sila tanagin nudas dani sa Villano. May nasiputan din. Mama, apay ari na busot ti paltog anak ka sa bikal iti sikat. Humanaw kayo no diyo kaya tapatayin kayo amin. Humanaw kayo! Agsubli kayo di nakapaltugan ni papa. Sukisukin nyo anay bagti lugar. Masapol ang matiliw din ang patay kinkwana. Idatagyo as ibibiyag kanya. Kat kadagiti dakulat ko agod dasag. Agtik na kayon! Wow, dagiti ako nanbain. Inranada pa ita, may sangal daw sakbay ti panagkasangay ko. Kasangay ko inton bigat. Kastoy pa iti napasamak. Kasunod ay itohin, mama. Matuloy latta ti panakarambak ti panagkasangayo inton bigat. Matuloy latta ti panagkasangay ko. Mabalin ka di maitantan kat nakasaganan ti amin. Imay itay da don Servando ken Doña Celdonía. Kasano nga rodan ti bangkay ni papa. Agtalinad latta ti punerarya. Ura inton lunis na may sangpet dito balay ti bangkay. Makapung tutak launay, mama. Numabalin la kumaasyak amismo ti mangsarak iti kriminala. Kat direct ti bakina. Amos pa iti panang patay ko kinkwana. Oh, Nadangdangkok pa'y tilak amon na kanya. Tatang! Nanang! Ay, apay, Esmeralda. Kaslad damang kamkamat ken ka. Pinatay da ka nun ni Don sa Villano, tatang! Day tati, pagsasaritaan na kita gumong dita kabalbalayan. Ay, day tati pagsarsaritaan bikin ni tatang mo, anak kaw. Nakamamos ka no, tinamay andagan ko, ana. Laki tayo ka din tibang kay nananang? Saan? Ngamsigon ka dagiti nakakita. Kinaungat ka no ni Senyorito Brandon dagiti nagusyosaw. Nalatigo pa'y dagiti daduma. Kaasi damat. Saan arumbeng ang maasyang kakadakwada, Esmeralda? Kung gunada, naranggas dala unay. Nasaysaya at kumapay no naggidanda ken Brandon a pinatay da. Ay, anya ka tinday tagay bagbagam Emiliano. Ay, sana nasaya at adanggan Esmeralda ti kasta ang panagilunod mo kadakwada. Masapol ang masursuruan ni Esmeralda ang manggura kadagiti nadangkok at taaw. Uray babae ka, anak. Masapol apatang kenam ti puso ken nakemaw. Tatang, Saan arumbeng apa erurumentayaw kadagiti nadangkok na asinderaw. Tabak nang kenaturay da. Ngamsagkay sa tayo la itibiyag. Kung nakagtal na kakabaliw, di ka pa hindi natin ko. Apa yang kaslaan na kabuting tayo ito kapaliw? Adang nga tayo iti asidaglang tayo kriminal. Kasanon, no isarunotak alibatan. Saan na ka mabutang agsipotak ana imbag. Isaganak ti paltog ko. Tarok! Tarok ko! Saan niyo tiyan niyo? Agtala ka! Maglaga ka! Kung niya tigayat asawan dahil akan albuong. Boss!
Abay tarok. Anya ti kaya nasa munday dyan ka nalbuong. Nadisgrasya. Nadisgrasya na kalbit ti may sa tao tayo. Tigatilyo ti pertog na. Naimbag, tasan na napuntahan ti saka na. Di karat na tanan natin. Anya tinadayo. Awang mo ti nakita mi tao, boss. Nakalulay magiti aglawlaw. Nasa magtiaglawlaw. Sinukimat yung kumaan na imbag. Ada nang may nagkarasa kasi tay. Tiyan mo mikat tao. Ang karasaan magkayam. Kat pinatayo ko man Naimas sa pulutan. Ay, lumaban mo, boss. Sa naguyas iti kasamukan. Nagbutang kami anang sawar iti kasamukan. Ay, matay atakos ti kagatan ti karasaan, boss. Oo. Kasano na ito yan? At pong tatlakit din ni Senyorito Brandon. Maawan na pintas ang maipadamag tayo kankuala. Ang mga nukulataan na tayo. Tonto! Agpapada kayong inutil. Pumanaw kayo ni Tisangwanak. Taamangan no da kayo ti pagpupungtotak apaltungan! Salpak! Brandon, sa dino nga rodan tinagturturungan ti kriminal. Nalawat ya sinda, mama. Ngamusan amaming gadag iti tao tayo amang birok iti kriminal. Mabitlahan. Saan nga tadag iti tulisan ti akin gapuanan, iti pan nakatambang ni Sabeliano? Dahita ti atap ko, mama. Ibaon ko dagiti tao tayo amapan iti kabalbalayan. Nagadun a tao Emiliano. Addan sa amin ang dagiti trabahador dito'y asyenda. No saan nga agtong palagiti taaw? No saan idadagiti pasurot ni Senyorito Brandon? Adda pa'y dagiti agusyoso. Ti amuda nga takot, adda maibonong amakan. Inosente da pa'y laeng kat saan da amaawatan dagiti mapaspasamak. Agay ayam pa'y laeng iti panunot da. Oh! Tumul kayo waray ba? Iti mga kata kayo! Tungod tayo. Magpalagan kayo! Ungkad. Dakal ti atap na doon niya Margarita. Kan Senyor Brandon. At agiti tulisan aman nalon tinang patay kan doon sa Biliano. Lumaduktalan mi nga ilamlam mangyaw dagijay atulisan. Kakaasi kayo. Ay, Diyos ko. Patayan da kayo amin. Ay na, nakabutbut ang Emiliano. Sino nga min tinangpatay kini doon sa Biliano? Brandon, mangibaon ka kadagiti tao tayo tamangala da pa iti may sa abaka iti rancho. Amay na na mapartin ton bigat. Uray, tasaan pa nakalinda ti init. Uray jayin ran sa partinda. Kan ijay pa yun alutunda, mama. Baka mo ka. Basta pula saan nga kurang ti sagana ton bigat. Boss. Oh, anya ti masapol mo sika? Adda itirwar ti may sa driver ti tren nga agbumpunag kadagiti unas. Randa magdakan o ijay pagdilingan ti maramit nga asukan. Huwag giling tayo itong bigat. Kaputaan da okasyon iti bilya. May sapayat tonto. Sikaman lang ti makisarita kan kwa na Brandon. Wan, mama. Borsyo, padanuram. Awan gayam. Mangayab kay ti kadwam amapan iti rancho. Kit mangala kayo ti may sapay abaka. Uray ijay tubayan na partya nyo. Ijay kami nga roden nga umihan, senyorito. Pumanaw ka man langan. Oh, Masapol pa'y ama ibaga amin nga rabidin nyo. amo kayam, senyora. Senyorito, ipanminto ti baga nga alaan may tiranjo kanila kay Emiliano. Alay nga agloto na iti alakay. Nga masapol nga damang bantay kadakwada nga agloto. Amangan no sanda aluto namin. Ay tati saan da nga aramidan, senyorito. Kulataag amin ito. Unay lakit din ti kinapatag ti panagkasangay ni Doña Margarita, Susana. Nakamasayang lang arudon ni Don sa Bilianaw. Sigun iti damag kaw.
Awan kanupay ti bangkay ijay pilya. Abangan no isang patdanto pay lang, apaman amalpas ti paskan. Ay, napatpatag ti panagragsak ta. Ngam ti panagladingit da. Una yun abiyag dagiti babaknan. Ay, panawan kayo pa nga raw. Day, papanampay lang kat malamad. Ay, kita maantayin rogi kapag mula at to itinatang. Malamad, nagadayo pa'y mat nga raw. Nanang, sumurtak. Agalak pa iti bunga ti bayabas. Ay, saan kan asungurot, Esmeralda? Malamad. Ay, bay amno kayat na ti sumorot. Makaanos kalakit ang magnaasi ka. Inaldaw mo ta magmagnaak mapanag-eskwela, tatang. Kasta manan iti malam. Ay, natuok ti mapan ijay. Agam no kayat mo ti sumurawt. Umay ka nga roday. Nagligat kat gaya man ti dalan dito tatang. Kabingkulan. Ay, nasaya at ba't tasimurot ka tapno adda kadwag. Nasipngit taon inton makasublita. Tatang, nangagdagdagar ra igi ti kabalyo? Adalaki di tao. Ay, adayuday jay. Saan ka ang makita ida tanaposkol dagiti unas? Tatang, saan nga taan dagiti tulisan dagi jay? Ay, saan nga kabkabalyo dagiti tulisan? Tapno, saan amadlaw ti idadarot da? Agtataray da asumpok iti kaunasan, wano agkamang da nga aglemang iti kaladaan. Nagpuskol mo't ngamin dagiti ledda. Nagtatayag da pa'y. Saan ang makita ti tao no da tao dita? Panagkunak, dagiti tao ni Senyorito Brandon dagijay. Mapanda siguro iti rantsaw. Jak pa'y nakapan ni Rancho, tatang. Anya nga tati aday jay? Ay bakbaka akan kabkabalyo Esmeralda. Adayo ti rantsaw, saan akas karina ti makapan ijay. Ati na tayo bay. Dandani tayo makadano ni ti rantsaw kakadwa. Tarikat lang makita, tanaposkol na gitiliddakan rood. Sana nga to, apagwanawanan ti matanawagan. Boss, lakit di dayay. Nagitiawanan bain atulihon. Amangan no rin naot na tirancho. Kat may saka dagiti kadwa tayo dito nakadasay. Si Bibiyag. Agas asog. Kat saan tayo kadwa na ito eh? Sino ka? Nagkaduti sugat na. Nagbalay sa payan ti dahara iti bagina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bulungan dak kuma. Jak pa'y kayak ti matay. Saan mo pa'y gaya makayat ti matay ha? As kalababay nga gananik ki. Agura ka man. Ikawal ko ti tamudok iti sugat mo kas Nasok na mo! Kapay tayang daragin na! Maayos ang bayan na hindi matala! Oy, sino ka, ha? Siyak ni Gabi. Gabi ka naman! Ano ka ba? Gapat at talaga rito ikakadwa. Sino? Tinangtangaran ka niya, ha? Saan ko analasin ida? At uda. Loko! May saka mang limlimo. Ang mga nukaduam na gidya tulisan. Iso na ititirumbang kanto. Tatang, nangigyuday jay? Kanal buong laki diti paltog. Agawid tayo ang mga numeram-raman tayo. Adayo daya kanal buong. Naawang lang amin. Kasanon no? Banag ko na.
Iti rancho, ti nakapasama kan di kanal buong. Remote nga tamaran dagiti tulisan iti rancho. Ngam nangag tayo kuman tinagsasarunwa kanal buong. Tatang, sumipngatan, agawid tayo. Agalak lang iti ugot dagiti nagtubo a parya. Damay kitin ugot dagiti mulak akamuti. Sumip ngatan. Saan ka di pa nakasubli dagiti binaon mo ang mga alay ti baka ay rancho? Aday ti rancho manipo dito Villa. Sa nakaskarina makasubli da adagos mama. Idawas da pa iti kabalbalayan iti asin dati baka. Tapno dagiti sakada ti mang parte. Matuo ka na kaaguray. Dumteng ko man ti bigat. Umalagip ko man ang tinakasangan na pagtag kini sa Villano. Makapung tutak manin mama. No asino man tinanggudas kini papa iti nakamamas awagas. Mamin pulo apatek. Ala, panawan kan. Sumuri ka ko niti kwarto. Amangan no ad-adang agpasanaang kayo iti napasamak kini papa. Imbes ko ba gragrag o ako niti kasangay ko inton bigat. Saan mat? Titakan. Tiloko. Nakita ka ng kulayaw na iti agabat. Iti panang ipaturong ko itay iti bunga nga iti paltong iti moging na. Urala di makkalag iti matana. Ala, magamu kayo na mangagas kalag iti sukat na. Ngambantayan nyo anay bag. Sumilyan minto inton bigat. Tapno palut putek anay bag. Umay kayon, agad ba? Boss. Ay na, kulak no da kayon nga agama tinapaltugan itay. Nangagyo ti kalalbuong itay, nanang? Talaga na awang ti kanalbuong. Uray ti ranso, tinagapanday niya kanalbuong. Saan kayo kumangaminan arimuar pay? Napudot pa ang ti ulo ni Senyorito Brandon. Gapo iti panakatay ti amada. Sino nga tati nagpaputok? Adaman nga tan pinatay da? Nagsayat kuman no day niya Brandon tin sarunoda pinatay. Emilianaw, anya ka din dagita nga ipagpagam. Pingganggan na ka ni Esmeralda. Ang mga nadama kang ngagat idanon da ni Brandon. Tata, nanang, garegi ti kabalyo da dyan. Ay na, rabin. Imay da tayo pa'y larinaot dagiti tao ni Senyorito Brandon. No saan ka arimwari ti balayo la kay Emiliano? Binilin ko kumarag iti tao, apuuran da ti balayo. Get uray dumapo kayon asa nga pamilya. Ang ihamutan day ta kinaranggas mo, Bruno. Takumarit ka pa Anya, kumarit ka pa Kaya't mo takulataan ka, babaan na ito ang lati ko, ha? Kasla magsat managangas ko. Napayasan ka sumungbat si Kalakay. Hoy, nakayo dita. Kaya't yung kaditi may pada kanila kay Emiliano. Adya ka din ibasul ko ka na kayo, Bruno. Namagang pala. Inton kwan, tasuin ka manan niya. Saan ka ako markarit? Tadyak bumdeng mang pataykin ka lakay Emiliano. Hoy, dumngag kayo na bag. Inyag mira ito'y dua baka tapno parchen ken lutuenyo anayon ti sagana. Iti panagkasangay ni Doña Margarita. Ngam na iti basbasit. Litsunin nyo. Nawatan nyo. Naita lang ti bagaka na kayo. Sumsum kaitan da Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Ketsika lakay Emiliano. Idaulwam. Dagiti mang parte kadagiti abaka. Tatang, nakitak ti panang danog ni Manong Bruno kada kayo.
Anya nga binti basol mo, Emiliano. Apay din ang ranakan ni Bruno. Giyak nga min na gusto ang timbagana. Ano sa anak arimwar iti. Balay tayo katibilin na kadagiti. Kadwa na po oran dati balay tayo. Kasalan na nagpaiso na po oran dati balay tayo. Maturog tayo. Naitatisan ko ang may palubos, Esmeralda. Saan ka na ko magabinan akimbar tapno saan na katin ang ran? Kasano aja kumikan. Nukas niya timbagana. Mabalin na ko masinaysaya at di pa nang ibagana pagtitinulungan mi aparkin tidwa abakang inyag na. Nayon kano te may pasango apagsasanguan dagiti dumaray. Iti pa nagkasangay ni Doña Margarita. Naggarbuapas kan tatang. Ado laki tidak kakaimas sa masida. Ay, nagimas ka nga tante karnik baka. Doa kami lang kenanang mo at umaray iti paskan. Agbati kan to dito'y balay. Oh, apay ngay tatang. Itugot talangan di anak ta, Emiliano. Ang maganda niya ti mapasamak na do agbaybay sa ababati dito'y balay. Awan matkit diti pa kan anwak dito'y nanang. Di problema ngamen. Madusa ti dumaray iti paskan. Ngawan may na arigalo. Tay talaang agpaysura. Iridip ko labas ita. Hindi makapaglikig ti bulan. Ngurungurin men ti dua abaka. Siririn pa lang na Senyorito Brandon. Agtaktak na rin ti sango ti Rida o ti Filia. Kaslay normure na kami. Tarok. Kaduan na kamakisarita ka ni Senyorito Brandon tapno panik na kam ti may panggap iti dadya alalaki. Oh! Nagrabi kayon kadagiti kakaduam. Kasanon, no naranaanda kayo dagiti tulisan. Saan nga agbalin lagi dya tulisan ka na kami, Senyorito? Kaitan niya? Pinagpungtot nak pa lang na dya ala kay Emiliano. Diyak pa ket pinarusukan ang tiloko. Saan ka ding ay manugot na dya alakay amang idaulo ka dagiti agkusinero? Saan man, boss? Ngam kimarit kit din. Awan gayan, kanta nakita mi at tao, anay gabat iti asidag tirancho. Naigabat at tao? Kanya ti kahit mo asawan? Nagaduti sugat na, Senyorito. Nagbalay pa yan ti daray ti bakina. Ang mga numay samot ng impostor da jay. Subyak inton bigat, Senyorito. Ti palawag na kat umay ko ma dito bilya tapno agaplay iti trabaho. Ngam hinarang dagiti pagarupen na tulisan. Kasla pagduwa-duwag na jay at tao. Kumuyugak inton bigat kada kayo. Kaya't ko amakita. Nagrangkas lakit din ni Manong Bruno. Langa na lang amin, nakabutbutungan. Ngamsa na kayat ni tatang ay ipakita may ti panagbuteng mi kankwana. Kayat ni tatang, agpaling kami anatuad. Yung kasano? Nalupuyak lang. Sabi naglaka ang agsangit. Nood na makita ka sana na saya. Makasangit ak ladakos. Agungat pa ni tatang na makita ng agsangit ah. Uray da kayo kadik at siriring pailang mama. Tasan kayo ang makaturog amang pampanunot itinapasamak kin ni papa? Saan mo nga ipalagip tinapasamak ka ni Sabeliano? Kaputa kayat ko naragsaka kiti pandakarambak ti kasagay ko enton malum na bigat. Ulgayam, anya dinangag ko pagsarsaritaan nyo kini Bruno. May panggap itinasugatan kinaydasay kayo iti asidag ti rancho mama. Dinangran kano dagiti tulisan. Iso asumuro tak kada Bruno ama panigiran so enton bigat. Tapno kasaritak na yatao. Nga babagan numasapa adumtag ni Doña Celedonia. Kanti apo ko na. Da kayong tupay lang ti makamu kadakwana. Masapo lang makasaritak na iya lalaki. Numadlaw ko amay sang impostor. Uluyak at dagos.
Daytoy ka diti bagbagam at tao. Nakasingisingan tinit ng maturog pa ilang. Nagmayatan ti biyag na ito agapat. Ay! Agring ka! Anya tinagan mo? Siyak ni Gabi. Gabriel. Loko! Papintasan pala ang tinagan mo. Nalipata mo, tiimbirngas ko kin kay di kalman. Gabat! Dahil tati may bagay anagan mo. Ay! Si kanida! Anyat mulmuling lingam ha? Alam ti bote ngayon ti suka na laukan ni tinagasa nga sili. Kasano anak kadanon ka dito'y lalaki? Amom ka di abitay ti dusa ti matiliwan, ngagbasak-basak iti sa di naman napasit ti asyenda? Agturong ako maiti bilya. Tapno agap layak iti trabaho. Jak nasurutan, timpatuldo ti balasita. Anang ipatuldo iti pagnaak. Naiyaw awanak. Aging ga nakita dakdag iti armado alalaki. Anya ti armas dagijay alalaki. Ti pan nakapangulo dala ti adda paltog na. Adda amin imukuda. Dahil ka rin di suka ti sili. Bueno. Hoy, gabat. Kumusta na iti sugar mo, ha? Naut-ut pala ang amo. Nagasat ka, tanagbiag ka. Agasak na iti sugar mo, ha? Mabiglang. Dito, oh. Nanang, sumurtak samot la kada kayo kan tatang Jevilla inton malam. Saan damot nga ta makita amin nga wanti itugot na asagot. Urayab abak kasagpat ni tatang Mau Esmeralda. Ay da, balasang kan itilangam aday ta. Aglingadak ti kaduan dakiti tao nanang. Ng problema mo ti pagbadok. Dagiti nababak ng lani ko siyang ti tinagarbo ti kawasla, anak. Dagiti pada na nga asyendero. Agpapada tayo mat aming agtrabaho iti asyenda ang awanti mabalbalinda. Apay nga taasan nga agpapada amin at tao, abak nang. Nubak nang tayo amin. Sino pa'y nga iti agtrabaho iti asyenda? Naglawa ti asyenda. Kaslawan pagpatinggaan ti nakalaw-lawa akaunasan. Talagaan alawa ti dagat ti akin ko kwa iti asyenda. Esmeralda, anak ko. Saan ada Don Saviliano? Ken Doña Margarita ti sigod nga king kukwa iti asyenda. Diya kamuno anya talaga tinapasamak. Inla ko ti sigod nga king kukwa kunak kuma. Tanagbutang asakupan ti agraryo. Nasurukan adwa apulo atawon ako kwa da Doña Margarita ti asyenda. Saan pa'y anabingay-bingay. Tapno maibunong kada tayong agtrabaho iti asyenda. Saan to mapasamak da ita Susana? Limawa ti asyenda gapo iti kinaagom ni Don Saviliano. Ay, nakapimpiman launay ti kasasaat ti panagbiag tayo. Nakapababa pa'y ti tangtan tayo. Basit la pa nagbidot tayo, madusa tayo na. Nakarkaro pa ingagdusa da ya Bruno. Kaslay so ti aking kukwa iti asyenda. Nakad ano ti maray at trabahador iti asyenda. Agraman dagitan nakta. Natangken ti ulo dagiti atata. Kahit dan sa ti madosa. Naimbag no den tugot da amin ngay sagot kin ni mama. Kunak no intugot winin kuyog ni Doña Silidonya tinapintas nga po ko na. Agyaman na kiti dadarayo amin. Hindi pa nakarambak ti kasagay ko. Na kayo tinanganana iti kinaragsak ko. Iti laksit tinapasama kiti asawa.
Makapungtutak manen ang makalagip. Itinapasamak kini papa. Oh, nagpintasan daya balasang. Ayabak man ni bro. Ala, kayo, Dayta. Nakita na ko ang mga ayap kong kuana. Agraragsak tayo kiti. Senyorito, Makitam ka di daya balasang. Daya nagkawas itinakos na was sabungan abisteda. di ikaw abay ni Nana Susana ti kahit yung asawa na mo. Ni Esmeralda na siya. Si Murot Gayam. Esmeralda? Oh, balasangan. Agturpos sa pala ang high school, senyorito. Ngam nakabalbalasangan. Balasang nila kay Emiliano. Ah, kasta ka di. At dagay milim-lim ang nakinabak ng dayala kay. Kahit ko ang makasarita daya balasang, Bruno. Ita ka rin, senyorito. Inton madamdama. Nalpasan na nagsarita ni mama. Madaman tikaan. Inaklatan ibaga kan Esmeralda. Akayat yo akasarita. Ne. Awan mo tan Esmeralda. Iti pagtaktak diram na itay. But napanan na ko ma. Amang ano na para nakipila, senyorito. Nagalistor kita sa tao. Hindi pa inay kararagan nagititaraon. Mangmangandan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agapgas man ang dagiti sugat ko. Naranggas dayjay a Bruno. Sinilsalan na iti sili. Anayo per iti suka dagiti sugat ko. Binaybay ang laang ni Brandon. Anakatadtadam ti panangkita na kanyag. Kasla pagduado anak. Day talaang. No pagtalawon dak. Kalpasan ama imbaganak. Wano. Patayan dakit din. Kat ibalang daklatan iti kaladaan. Nagimas na kita aday pipinggan ko at araw nanang. Itanang makaramanak iti kastoy. Ay, partakan nyo timangan kan Esmeralda, Susana. Tapnaw makaawid kayawn. Uray ko maagawid kami Emiliano. Nangatumot ti samak ang nakitak itiruar ti Pilia. Ay, mabit laeng. Inak mangala iti bolong ti saba. Ay, may mesa nga peso na yawid kailangan ti kanan tayo nanang. Eh, jak man ambaw. No apay akarintaran na tanitatang mo nga agawid, anak kao. Oh, Brandon, apay apimanaw kay tilabisada pagpagaran ni Doña Celedonia. Kanda dumapay sa nga ili. Awan ti bagsago kadakwada. Apay ngamin asan kayo pailangamangan mama. Ay, kung nakitinakam ko, kaya't ko naragsak na ito pa nagkasangay ko, Brandon. Nga malagip ko ni papam. Dahito lang ti pa nagkasangay ko awan. San nyo kumapay lang ang panunutin dayta. Malpas laki di daytoy aragragsak. Katinton may tabo ng tibangkay ni papa. Masapol ngagsungpat no asino tipim matay. Oh, madlawan absog kalaw na ila kay Emiliano. Nakalanlanit ti subsub mo. Minansum nga na tinagkaldaw iti lauya karne ti baboy wano baka niya. No dayta ti panangipapan mo, Bruno. Oh, talaga ka naingar ka sa mong sungbat. No sana ka makapagtipol. Ne, kon. Ayan gayam ni Esmeralda. Nakitam ti balasang kaw. Ha? Maros nga talaga ti palagsungsungbat mo si kala kaya. Damagag ka di pa no nakita. Ni Senyorito Brandon tinakakita. Imbilin na akayat na makasalita. Anya? Nakurso na dansa ni Senyorito ti balasang mo. Nakabalbalasangan.
nakapinpintas. Naggasat kan alakay no asawa ni senyorito ni Esmeralda. Ang mga no agawang pa iti pwesto, iti asyenda. Ha? Nanang, ada tuk-tuk-tuk. Amangan nun ni Tatang Daytan. Ibiliado, si Kakadi Daytan. Idiran mo latan tirikap. Ni, Tatang, apay ka sa tilang ngaya si Mangpat. Un nga ro di Ibiliado. Apay amang mus-mus-mus ka. Anya ka di ka pungtot mo. Dayjay Abrunaw. Sinapol na ni Esmeralda. Ha? Imbilin ka nun ni Brandon akayat na ang makasarita ti anak ta. Ay, nakita nak ni Senyorito Brandon, Tatang? Well, malagip kun. Nakita ka nakatugo iti asideg ni Doña Margarita ng agsasaoy tay. Nakita ka masideg ni Manong Bruno kenkwana. No kano asawaan na ka ni Brandon. Nagasatak ka na. Anya, Ida! Ang nervyosa kiti day tanga imbagam Emiliano. Kasano no pag-aramidan iti dakas ni Brandon ti anak ta? Saan nga kibaltang ni Brandon? Uray baknang kenaturay da. Ket kayarigan tayo laang tipiyag. Nakasagana ak ang makipin na tayo. Anya matay tangay bagbagayon, Tatang. Saan arumbang nga agbutang ka? Balasang kan? Uray babae ka. Masapol asuro-suruam ti lumaban. Ay na, anya ka din day tangay bagbagam iti anak ta. Tatang, kasanan nga paiso. Ang mga nasanak ang makaliklit ka ni Senyorito Brandon. Nagadun dagiti asagot, mama. Talaga ang nagbutang dagiti trabaho iti asinda di maray di pasken at inangted iti sagot da. Ama muda atong galbalikas nga ibagak kat matungpal. Uray saan ko apaganano na kita? Paibilig kong tumatlaan. Anya? Kaya't kula kapanaknakan nga agbutang da. Asaan nga agtulog kanyak. Senyorito, senyora. Apay ngin muli ka pailaag dito Villa Bruno. Adda nagtulagan mi kini Bruno, mama. Anya timbiling kuging ka? Saan mo matakadwa ni Esmeralda? Latinitak, senyorito. Nilang laka Emiliano at nakasarita. Itay ka pa, yan nakaawid na kanana Susana. O kagam dagiti nabunto na sagot, Bruno. Kitam na darigalo na para kini mama. Nay, kagsapa kayo lakad din na nakaringa agin Kan nakadigos kayo pa yan. Kaya't nga ron di Esmeralda ngayon kami makimisa. Iso sa paen mi ti agpailay. Ang nasipngot pa hilaeng. Makita yung nga ron ti dalan nyo, iti kaunasaan. Adamot desdes sa surutan mi, Tatang. Kan kabos edi rabi Iso nga adan tibulan iti laod. Amangan no kayat yun ti sumurot, Tatang. Ay, planok nga ron nga ituloy amang rebah kadagiti pinoon ti ledda. Tabareng mamulaak to niti na duma-dumaan na taeng. Babalin pa'y kit di amulaan iti pagay Urayam nga ron amakalagak ti init tapno makitam ti mangkagatkan ka. Mapantay nga ron nanang. Apag isunta mangrugi ti misa enton makadanon tayo ili. Ay mabit laeng. Mga laki ti kwarta. Tagumatan kayon tuman iti ikan. Pagsiwag tuman. Ay bagtula nga inutan na si daan. May isang putan di bangkay ni Papang mo enton malam Brandon. Kasano ka bayag ti pan na kay masayag ti bangkay ni Papa, mga? Saan ko pa masumbatan na ito? Santay ko man napabayagan. Santay na may subli ti biyak na. Masapo na may tabunan. Tapno makapagtignay tayo amang biro kadagiti ng patay kenkwana. Naggarawan dagiti pan nakabagi ti lintag. Kaya't ko asya ka mismo ti mang patay ti kriminal, mama. Nagbayag mo ni Bruno. Wen gayam,
Masapol ang makasaritak ni Bruno. Uray Domingo, masapol ang sumalog dagiti trabahador iti asyenda ngagtabas iti unas. Ay, bigbigak talaang. Gamkas taon na yan ti panaglingit ka. Ay, talagaan na to timang bok quality ramot dagitilta. Ngam masapul nga anosak. Nung alawlawa kumapay da ito'y adaga. Umdas kuman apagbiag me ti maapit ka. Ti pagbot ngak. Amangan no aguman ni Brandon da ito'y adagak. Ngam adayaw da ito'y apaset ti asyenda. Nakasubli kayo gaya man manipod iti kabalbalayan, Bruno. Anya ti kunada iti tao? Apa man ang nakasarita kita, senyorito. Nagtignay dan alapan iti kaunasan. Kaya tati agtrabaho, Oray Domingo. Agbibisin na iti kwarta. Ket ni Esmeralda? Napan kami iti balay da, senyorito. Ngam, ulos nga man tao. Nakarikap tiri daw ka nagiti tawa. Saan mat nga mo nagiti karuba no napananda. Ket, napananda? Awan langin tinabati di balay da? Makapong tutak nga rod, senyorito. Nilang lakay Emiliano ti saan ang nagtrabaho. Ay, subliak sa apuuran ti balay da tap nagnakam na. Ang mga nagbutang nila kay Emiliano itaramidek ni Esmeralda. Ket inranta ng limang tibalasang na. Nga maging gang agtrab-trabaho da iti asyenda. Saan ang makaliklik kanya? Kahit ko lang mati makasarita. No babae ti kayat ko, nagado dita. Nang runa iti apo ko ni Donya Silidonya. Nalakak lang ang matagi ko aday tiyahin no kayat ko. Manabot gaya mo ni Bruno Brandon. Napanandabot lahat. Nagsublida iti kaunasan, mama. Bantayan dadag iti trabahador. Apay ka di. Malagip ko nga binti lalaki ang nakita na anay dasa iti asintig ti rancho. Nawanan lang iti puot mamata si Bibiyag. Nakasarita ko, hindi kalman. Ngam nakapsot pa lang. Sa pala sinilsilan ni Bruno iti sili tinayoper iti naingal asukadag iti sugat na. Anyat pa na ko namin iti dayata o Brandon. Naisarong iti asyenda. Tapno ag-apply ko mga trabaho. Ngam naranaan na kano dagiti tulisan ket dinang randa. Makapong tutak ka dagiti tulisan. Riribok da. Iso na lakit iti ng patay ka ni Sapiliano. Lakit di, mama. Inton bigat ibaon ko da Bruno tapno sa pulen dati paglembelembengan dagiti tulisan. Kun gayam. Mapanak iti asinda tabilinek ni Bruno ang mapandakitaan day jay aggabat. Amo yun, nanang. Nakalaglag ang tirik na kalpasan ti panaggapo tayo di simbahan. Ay, itamad lang ang amakibisak. Nagatayumot kami ti ili. Apay nga ta di mapanunot ni Doña Margarita ti agpatakder iti simbahan di asyenda. Naglawa di simbahan. Nasaya at kumaan na mapanunot na dahi anak ko. Ngamkas ko na ni tatang mo. Kwarta la tinapatag kadakwada. Nagbasit nga peso ti tangdan nagitagtap trabaho ti asyenda nanang. Ay, huwag garod anak. Nagtuok nagtrabaho iti kaunasan. Manipod pa nagmula sa masapol ang magaikan inton dadakkeldan. Hala, naimbag tulag inton makaadal ka, anak. No makaturpusak nanang. Pumanaw tayo dito asyenda. Agna tayo ton iti syudad. Lalaingam nga ron ti agadal, anak ko. Nung kasanuay nanang. Saan mo tasyak ti mapadayawan na valedictorian? Sayang. Makapag-eskularak ko man na tong paltera paap ko ng valedictorian.
Ho! Ho, ho, ho. Talaga ka ding awan nila kay Emiliano, bro, no? Binaon ko ni Turko itay, senyorito. Awan pa'y tao iti balay da. Sabihan minto inton malam. Nalagip ni Mama Dayi agabat. Ingka kita ni Gerancho. Mansuk mana na tiloko. Saan mo aparigatan numaimbagan? Kaya't ko akasarita manaimbag, bro, no? Duwalang timabalin ang mapasamak king kwan. Pumanaw iti rancho, wenno patayan nyo. Kat ibeling iti bangkay na iti kalidaan, taore kanan tibiklat. Naglawagayam ti rancho. Nagado abaka. Nakabakbak nang da. Idinto ang nakakaasi. Ti panagbiagdag iti agtrab-trabaho iti asyenda. Uray kayat dati sumupyat. Awan gaway da. Nagpataglang aminan ti kwarta. Numabingay-bingay kuma ti asyenda. Ket maibunong kadagiti mannalon. Nalawalakit ti apinagayan ti pagbalinan ti asyenda. Umatipukpuk iti daydi apasat. Ha? Ado alalaki ang nakakabalyo. Dito'y rancho lakit di ti pagturungan da. Kumusta ka? Si kaagabat, ha? Nakapsutak pa ilaang. Mabalin na kalpasan ti makalawas. May imbagan akon. At imbilin ni Senyorito Brandon. Iso ngay may nakakinita dito rancho. Ket walang ti pagpiyam. Anya dayjay? Umuna, masapol a pumanaw kan dito rancho. May kadwa, patayin da ka ket ibelang mi ti bangkay mo. Ha? Anya ti kayat mo? Agpili ka. Kwa, pang-asiyo. Saan da kumapatayan? Nakakasimot tilangam. No di mo kaya tapatayin ka sa laknibam nga ron ti bagim. No abakan nak, saan da ka patayan? Ken, saan ka mapapanaw diti rancho? Kasano kabaulak ti makirangat ken ka? Ket nakapsutak pa ilaang. Ket, labanan na ka? Kabalan na! Nakipay! Ibagakin ka si kagabat. Awan, ti ore asino ang makabail kanyag. Mawatam? Oh, patayin ka manlangan? Kanipo sana mon, isungag kararakal. Saan na kumapatayan? Ipalubos yung kuma ang makapagtrabaho ak iti asyenda. Uray anya ti ipatrabaho yung kanya. Talaga kanipo sana mon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanalbuaw. Ay, iti pattapatak. Kasla iti rancho tinagkapuan daya kanalbuaw. Natibong nga main ti anyaman na maparnoy anapigsa nga unay. Uray adayaw. Kas kumay ti kanalbuaw. Masan-san ti kanalbuaw iti ransaw. Ay anyaman nga taan ti pinatay da. Talaga naranggas dagiti taaw ni Senyorito Brandon. Awan asi da pumatay iti taaw. Nangagyo dagiti agaraig iti kabalyo. Dagiti lakit ti kabalyo dadon niya Margarita dagiti jayon. Saan kang agbutang?
Saan natamot nga tangad anwan? Naamagan no sa bali adalan ti sinurot da. Sumbok tayo ti kaunasan. Malagip ko ngamin tinaistorya ni tata nga kaya't nakakasarita ni Senyorito Brandon. Ituloy talat ti magna. Saan ka nga agbutang anak? Adayo dagay dya adana pag ti kabalyaw. Ada sumungad at tren. Agpaigit kayo. Mapanda nga tagbunag iti unas a magiling iti sentral, anak ko. Tintengan da Bruno. Ngam apay asanda kadwa ni Esmeralda. Nagapon ka di dagiti tao, Brando. Imbaga kadakwada ang mapanday ti balay nila kay Emiliano. Ket iyagda dito ni Esmeralda. Anya? Ngam sanda mo kakakuyog. Di ba timbilin mo pa papanawad na dayay na igabati ti rancho? Wen mama. Dano na kiday baba. Padano na midadatan dito yung ngato. Saan nakapanawan ng may maysa? Wan gayam. Intun malaman nga iyagda ti bangkay ni Papa. Oh, maladingit at aklaulay. Naramid dagiti ako ng bain. Sanda kumaan na patay ni Papa. No saan da alinibat. Oh, ha. Ngam addan to aldaw da kanya. Tan kading imbilin ko kada kayo ng iyagyo ni Esmeralda dito'y Bruno? Awan na danon may tao. Iti balay da jala kay senyorito. Awan mo makaibagan o sa di no tinapanan na. Sublian nyo idainton malam. Kaya't ko makasarita ni Esmeralda. Ket dayagabat alalaki? Saan na kaya ti pumanaw di rancho, senyorito? Aniya. Yak kadimbilin kada kayo apatayin nyo ket ibeleng nyo iti kaldaan? Nagpakpakaasi. Isa pinansuklaan. Mangayab kayo iti kadwayo ken torko. Tasapulin nyo tinang patay ken ni Papa. Kadwak mo ti tarok. Siya ti makisarita iti dayagabat. Heh. Sakpay kit din timang patay. Mabisina kiti panagnata, nana. Naimpag tadaday ti pinidot ko na regreg nga unas. Naimpag lang apamadpad ko ti tumpong na. Us-usik na ito yan. Ay, sa paglangan tagluto iti pangal daw tayo anak ko. Ani nga tatatagbaw. Agawid nga ta mangal daw. Anya nga tanong pa nakitya ayan na. Ay, napudotan anak. Kandi mo amuno da masabat mo di takit pagaramidan da kay titakas. Sa abangan ninton madamdama katagawi danday jay. O sige, tulungan kailangan rodin nga agluto nanang. Awan mo't later aramidag. Awan ka di ti aramidang nga assignment mo. Ayun gayam, nalipatak mo't dun. Apay pailaan. Nalpasan na nakwenta dahil ti grado mi. Awanan tinamnamak ang makapagtuloy akpay nga agadal iti kulehiyo nanang. Saan ko maaday tati pakaupayam anak ko? Hala payam, kasaritak to ni tatang mo. Nukasano ang makapagtuloy ka nga agadal iti kolehiyaw. Talaga ang naranggas dayjay a Bruno. Saan pa'y anay bagandag iti sugat ko? Asinalsalan na iti sili. Ken kasla agwangwang pailaang ti panagdangag ko. Gapo iti panangiputok na, iti paltog na iti apay ti lapayag ko. Ha? Adda sumungad anak kakabalyo. Nagsubling ata ni Bruno, kandag iti kadwana. Ang duadan sa laang mat. Talaga anatangken ti ulo man niya. Imbilin ko kin Bruno apapanawon da ka dito rancho. Patayin da kan sakit din kat ibuleng da ka iti kasamakan. Senyorito Brandon? Kayat mo tasyak langan ti mang pataykin ka? Ha? Pangaasiyo. Sandak ko maapatayon amo. Alaandak ko mga agtrabaho dito rancho. Uray, anya ti ipatrabaho yung kanyak. Ket no ibagak asaan ka pagan ano at trabahador? Ha? Uray, sandak kasulduhan.
Basta mga naklakit di amo. Sige, panunutit pa ngam no makaikadinga kasanon no pag-araban ka. Ay, kung naglakit din no agmalmalam kay ayan ti pagtrabaho abla kay. Di ka pa'y mabisinan. Ayun gayam, naibagada nga imay kano da Bruno kan dagiti kakadwana nga uray Domingo kat agtabas kayaw. Agda nalabsak nga agtabtabas itay agawid ak. Naimbaglaeng ang tanasapa api manawak. Kinagura lakit din ni Senyorito Brandon. Nung naamuan na dayta Emiliano. Lubo na tanaranggas da Bruno. No, mangliwat ka nga agtrabaho iti asyenda. Saan ka matamatang danan? Anya kumangay ti problema iti dayta. Kapigpigsaan ti panaggiling iti planta ti azucarera. Iso ang masapul da ti ado atao. Awan naggiling iti Domingaw, Susana. Iso nga awan rumbang apagbut nga. Dayja iti imbaga dayja agabat mama. Kahit na kano ti agtrabaho iti asyenda. Wenno iti rancho. Saan nga tanga impostor dya at tao? Pampanunote ka kayat ko asubukan ninton ba imbagan dagiti sugat na. Kasana pa ng subok ti kayat mo asawan. Ipasango ka dagiti tao. Kita agman wadda kabalan na. Nusan na masalakniban ti bagina. Matay. Sige, sikat ti baka mo ti dayta. Tani nariribok ti panunot ko. Anyang amin ti panggapyo. Agbayag ka di ti panakay masayag ni papa. Ay, jak pa'y madesisyon na dita abanag, Brandon. Nakaradragsaka kiti nagkasangayak. Gambalbal dayak launay. Saan ka maawat ti panakatay ni papang mo? Senyorito, nakadayo kami ang nagsawar. Ang awan nakita mi ang mabalin mi ang pagdamagan. Nakita dati pimaltog kanidon sa Villano. Kasanulangan ti kinalaing dayi a kriminal. Nakapaglimang lakid din, senyorito. Agori kayo. Saan nga ta may samot lang asyendero ti nangibilin patayin da ni Don Savillano? Sino kuma? Ni Don Servando? Ni Doña Celidonia? Dakla mo, amo. Inton bigat mapang kayo agsawar kadagiti kabangibang asyenda. Parbangunan nyo tagrubat tapno makasubli kayo iti kamalman na. Mangitugot kayo iti umda sa bala ken armas. Sige, senyorito. Bun gayam. Kayat ko asublian nyo ni Esmeralda. Kayat ko amidatagyo kanya. Apay Bruno. Anya ti maipay ko ken ka. Awan dayaw mo na kaya na. Bir-bir nga asang naklatan. Tapos taad na basol mo. Anya ti basol kaw. Awan dakas nga raramidag. Talaga natangkan ka, laka Emiliano. Ay, rumbang laang nga irupier kaw ti kalintigak. Saan agapaw? Ta obrero aklay ti asyenda. Iruruman taklatan. Sige lang, ti saan na napan nakipagtabas. Lading itak. Kasapulak mo ti aginana. Saan ka na magsinupyat? Puni kaya. Kaya't ang makasarita ni Senyorito Brandon ni Esmeralda. Misungay kuyog mi, Ejevilla. Dadaag sa mapasamak iti anak tasusana. Makipin na tayak. Kalma ka kuma Emiliano. Daw-dawat ta nga awan ko matidakas ana pasamak iti anak ta. Saan na kumabinot-butang ni Bruno? Kano saan da ka pinagtitinulungan at tinengal dagiti tao na. Yak kumaimpalubos nga alaan dan Esmeralda. Anya nga minti panggap ni Senyorito Brandon kin Esmeralda. Kursunada lakit din ni Brandon ti balasang ta. Ngam saan amabalin ama iraman ti anak ta.
abiktima ka dagiti babae a pagayayaman da. No saan da nga inggaan ni Esmeralda aging ga iti agsipngat. Rumautak iti bilya. Ay, isaan mo ko mga isag makipaghem? Awan gaway mo, Emiliano. Ti pang tabtabas mo lang iti unas ti mabalin mo nga isarag. Saan abale ang matatag iti bala ti bagay, Susana? May salakan ko lakit di ti anak ta. Kalaka kabalya. Esmeralda, kabakalam ka diti dumsag? Itala mapadasak ti agsakay iti kabalyo manong Bruno. Ang mga namatin nagak. Tarok, tulungam ni Esmeralda dumsag iti kabalyo. Tanyo apakibiyangan ni Esmeralda. Siya kimakamuking kwa. Ni Senyorito Brandon. Adadan ti panagkabaka. Kanya nga ti panggap na kanyak. Sige, kumpet ka iti ima kay Esmeralda. Kalpasan na. Siyak ti makamu amang sarapakan ka. Tapnusan ka aman ano ngagdiso iti daga. Aday ta. Narakop na ni Senyorito Brandon. Umay ka. Dumanon ta iti bilya. Kitagyaman na. Nagkasat rakit din ni Senyorito Brandon. Hay, kasla mariklik nak palang tinalamuyo tabagi ni Esmeralda. Idi tinulungak ngagsakay iti kabalyo. Nagbanglaw. Saan lakit ya paluspusan ni Senyorito Brandon ni Esmeralda. Nakabalbalasangan kilangana. Morena. Makanguyugo iti korte ti pamakina. Baitala, takas lang mabutbutan. Malagip ko na dyan lakay Emiliano. Mada ka di pala maaramidan na. Kulitag man ang tiagyaman. Iti panang padayaw mo iti awis ko, Esmeralda. Di mo lambo no kasano ti kinaragsak ko. Senyorito, anya ka diti bagayo kanya. Relax ka lang. Nadlaw kong aglamlami iska itay tinulungan kadim sa giti kabalyo. Awanda ka sa panggap ko king ka, Esmeralda. Senyorito. Kahit ko lang nga mamam mo ka anay baga. San ka ngamin anasitgan ken nakasarita hindi nagkasangay ni mama. Kat talaga nakapimpintas ka. Mangan ka itimpay saganak kinina na barang amirindam. Sana ka mabisin, Senyorito. Pabaynan na ka di? San ka madanagan? Awan tipakan anwam kabayatan ti kaddam di Revilla. Ore siyak tonti mangitulod keng ka, kitiyawat ka ken ama Emiliano, nga awan dakas anapasama. Nanabarang, manipod iti naramanam ti arak. Nagapoy ti tubog ti unas. Makinadu kayo matay. Salbag kayo! Iramraman niyo ni Barang, Bruno. Intod kuan, mapagbidutan na pagtimpla iti lauyan ito alkohol. Ay, alkohol na ito, senyora. Ang no, timpla ti danom. Mabalin nga inuman, nakaslarak. Ken pagbalinan na suka ni Nana Barang no mabartag. Anya dayjay? Prinaw tatay sabatan dagiti kabosor. Kanalbong, sana mabalin na ito eh. Anya ti kaya tasawan na dyan kanalbong, Bruno. Adan sabatan lang raot ka na tayo. Senyora. Ramay dang Bruno. Ingkakitaan mo niya tikat sa wanda dyan kanalbong. Senyora, mapan kayo iti salas. Mapanak mo ti tarwara. Nakita lagi ti tao. Di pa'y na isang puti bangkay ni Sabeliano. Kasto'y manante mapaspasamak. Agkalma kayo lang, mama. Awan daga sa mapasamak king ka dito. Senyora. Mama, panawan kayo kin Esmeralda dito salas.
Inakita ano niya ti kahit asawang daya akan albuong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagkakaya man tibangkay dito sa Villano. Anya ti kayo tasawan na gijakan albong? Kami di nagpapatok, Boss Bruno. Pan nakipag-greet namin, iti ipupusay ni Don sa Villano. Kunaklakit din, nada ng route kada tayo dito Villa. Anya daya akan albuong, Bruno? Da kami ti nagpapatok, senyorito. Salbag kayo. Mangbut-buteng kayo. Kaya't yung tatakay, ti palto-palto ka. Senyorito, pan nakipag-greet na da ka no, iti pupusay ni Don sa Villano. Nagpaputok na ka no. Ta pinang sarabo na, iti pan nakaisangpet ti bangkay ni Papangyo. Oh, idilag kalman, nakaraglag sakak iti panagkasagay ko. Ita, oh, sa Villano, apay gabi na napasabakan ka na ito'y. O sino tinagpatay kan ka? Sana ka na'y ruwam nga agsasangit. So, sa darumpang kagsagtak. Oh, sino man tinagpatay ti asawak? Masapon nga bayad matay damatakas ka ni sa Villano. Nagalam iti dayta at talunasan, Emiliano. Apay nga as-asaam. Nabayagan nga induldolin ko daytoy, Susana. Kas iti kunak. No awan pay ni Esmeralda sakpay asumip nga iti. Rumautak iti Villa. Jesus, Emiliano, awan tigaway mo kadakwada. Ado, ti pasurot ni Senyorito Brandon. Talunasan na ti armas mau. Makaamudan. Makigasang-gasatak. Patayak ni Brandon. No addadakes nga aramiden na iti balasang ta. Ay, doon niya gamin ti panggap ni Senyorito Brandon ken ni Esmeralda. Apay a pinaayaban na iti Villa. Adon tinadamdamag ko ang nagay-ayaman na ababae. Diyak ipalubos nga iraman na ti anak ta kadag iti biktima na. Makipinataya. Siyak kumati mangitulnog kin Esmeralda, Bruno. Ngam na isang pitmatan ti bangkay ni Papa. Siya kung di magamukin ko na, senyorito. Inkay alam ni si Maron iti nang paarapan nyo. Saan mo nga ilubon iti kabalyo ni Esmeralda, Bruno? Usarin nyo tilogan ko. Oh, dahil iti tolbag. Sige, senyorito. Esmeralda, mapantay nga ro yan. Inkarit kanila kay Emiliano ngay subli kay Jabalayo. Sakbay nga agtangip ti sipngay. Esmeralda, at nanto sa bali apa nagsarita ta. Di kan masang gapoy ti pan nakaisang pwedeng ti bangkay ni Papa. Makipagrik na ak, senyorito. Agyan anak, talaga napintas ka, Esmeralda. Kaslakan nain ngumis-isam ka. Manong Bruno, mapantayo nga rodan. Ang mga nururayan da kong datatang. Kagurak ti panagarubos dagiti luwak. Ngem isa patak iti sango ti bangkay ni Papa. Sa anak amamingga, aging gay ti jak maamuan no asino tinang patay. Kenkwana. Ibalis ko ti panang patay da ka na kayo, Papa. Orisyak, Brandon. Jak malapdan jak sangit. Jak namnamaan nga damay masaya ka bangkay dito'y Villa. May sa alunod na ito jak malipatan. San amay sa alunod ti papatay ni Papa, Mama? Dagiti naranggasan ng godas kenkwana ti may lunod. Jak may turan ti mabayag apan ng buyak iti bangkay na. Matutuok ti na, Brandon.
Ngam ad-adda makarit na kayo itiliday. Nagpupok kayo ti kwarto ya. Agtugaw kayo lang dito, mama. Nung mapalin ko mga gibos ang tisana ang kabalikliknak. Naglaok asal kan gura. Aging ka makikita tayo ti bangkay ni Papa. Lumdaang tayo. Isuasan tayo kung man napagbayagan pa iti pan nakaidulin ti bangkay na. Kapag iso, alam-alam na kanti init. Iti idadatag mi diti balayo, laka Emiliano. Insubli mi ni Esmeralda si Bubukal. Saan ka kading, agyaman? Agyaman ak, taawan dakes anapasamak iti anak kaw. Agyaman ka? Tanayran na, tipan na kaisang pati bangkay ni Don Sabillano. Ang mga nusaan ko man na nagsubli pa ni Esmeralda. Ay! Dahil tati saan ang mabalin, Bruno? Kasla kumarkarit ka. Ipagarup yung atang awan gaway may. Gaputan ako rapay kami akit kitain niyaw. Ha? Anya ko mga men, tilaban mo, ha? May sala abala, di kay batugam. Para makita. Kayat mo, nga uraitan, katuluyan ka. Sakbaya makalbit mo, tigatilyaw tapaltog mo, Bruno. Naiposing ton ti ulom. Babaen iti daytoy at alunasan. Talunasan lang. Pag may saka lang, si kalakay. Wen! Ag may saak. Ngamanya ti serbi dagiti adu akakadwam. No napong sayen ti ulom, ha? Talaga nakarit ka. Addan to aldaw mo kanyak. Tandaan na ita. Wen! Sa ganaak day kang aldaw, Bruno. Ay na, agkit-kit tayo kagpailang Emiliano. Apay ka di anak kirinikir kapailang kin ni Bruno. Ulmat kaming tatang. Awan mo tidak ka sa napasamak kanyak Jak nagustuhan ti imbaga ni Bruno. Ano saan kuma ana irana ana isang pet ti bangkay ni Don Sabillano. Amangan no saan ka kuman ana kasangpet. Anya gayam ti imbaga ni Senyorito Brandon kad ka, Esmeralda. Nakisasarita matlaan kanyak, nanang. Imbagbaga na anapintasak. Talaga asa anak bigtaw. Saan ko nga ipalubos nga agbaligi iti dakes apanggap na. Emiliano, saan mo ko maapagturayan ti pungtot mo? Saan narumbang nga ipakita tayo ti panagbutang tayo? Tapno saan da tayo nga irurumain? Nala, ituloy mo ti panagistoryam, Esmeralda. Saan ang nagbayag, nanang? Nakangag kami iti kanalbuong. Ti impagarot ni Senyorito Brandon kat ada ng raot iti Villa. Ngam dagiti matgayam tao dati nagpaputok. Ta sinarabo da kano ti sasangpot ti bangkay ni Don Sabillano. Amo na matlagayam ti agbutay. Dilakit ko mapimod no na darim maot iti Villa. Ngam amuyo, tatang? Nakitak ti panagsangit ni Doña Margarita. Sino ko mga mintisaan nga agsangit, abatay ti patpatgan na iti biyag. Nasaya at kuma. No day ta pa nagsangit dati mang parukma iti kinabilag da, Susana. Kanday ta, ti pakautuban da kadag iti bindot da. Sapay ko ba kadaytan ti pangrugyan da nga agbalew. Hay, awala ti amukaon. Kam nasayaat. No ti ipupusay nila kay sa Bilyanaw. Ti pangrugyan nga agkulpan ti kinabilag da. Apay nakarupangat ka, Bruno. Kumusta ti panang itulod yo kin Esmeralda? Tantani sana ka nakapagtagpal, senyorito. Pinaltugak la ko man na dyan kay Emiliano. Tapay, kanya tinapasamak? Makikinarikit din. Ang tagayang talunasan na. Sakbay ka no makalbit ko tigatilyo ti paltog ko. Mapungsayan ti ulok. Nakari talakay. Kasla makay turad. Sana ka no ngay palubos nga dadaga sa mapasama kiti anak na. Nakasagana ka no ang makipinmatay. Sa anak ka makakatawa, Bruno. Gaputan na kamasayak ni Papa.
Ngam no daye lang alakay. Kaslapik lang ti kayarigan ti biyak na. Sigun ka dagiti agbambantay dito rancho. Anagga po iti bilya. Na isang patda kanon ti bangkay ni Don Sabiliano. Madamagayam ngagladladingit dagiti agina. A Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Naranggas da pay laeng. May sapay day a Bruno. Mabalin nga iti uray anya akan ito. Patayan dak. Jak amo no anya ti agur uray agasat ko. Kaslaag nga ngabitak iti ngarab ti tanang. Kapikan, tatlo sumalog kabutan ang mapanagtabas iti kaunasan Emiliano. Parbangon pa'y langit ay nadlaw ko arimuaran dagiti pada at trabahador iti asyenda. Kanyat mulmulang lungam. Ang panunutak. No anya ti talaga apanggap ni Brandon ken Esmeralda. Sapay na kumaatasan na pagaramidan iti dakas. Ubing pa iti anak ta. Agturpos pa'y lang iti high school. Balasangan ni Esmeralda. Napintas, abalasang. Banag apagdanagak. Kaslamay sa kristal ti pangyarigak nga inapupo kadagiti dakulap ko. Ket an nadak asaan amabuong Susana. Emiliano, saan mo ko maariribukan ti panunot mo iti dayta abanag? Ay, wan kayam. Sumuro takto ka dagiti kaaruba amapan makipagladingit iti ipupusay ni Don Sabiliano. No, awaten da kayaw. Dagiti pa dadalaang ababaknang. Ti makagtang iti bilya. Makipagladingit iti panggapmay. Saan da kami nga taapadanunan? Amangan nubugawon da kayaw, Susana. Dakas mo't launay dahi taapa nagpampanunot mo kadakwada. Kat talaga mo't adakas da. Saan da tayo ngay kabilangan at trabahador iti asyenda. Kadamang sarsarong mo kanya pa nakakabalyo. Nalawagan kat may lasin ko ida. May sanimanong Bruno katakwada. Esmeralda, papanam, manakasabsaba. Saan ka kadi mabutay nga magmagnang ag may maysa? Kasanon, numaranaan da ka ng ititulisan. Mapana kanya pagadalan, Manong Bruno. Nagadayo ti pagpagnam. Nairwama kon. Ngamuray ka dandan niya ako nagturpos. Napaayak lang na kapag valedictorian. Kat ang mga nusa na kabailan datatang ti magpaadal kanya kon. Sino ka rin ti valedictorian nyo? Ni Melissa, Manong Bruno. Dahil tayo napintas gayam, nga po ko ni Doña Silidonia, ti valedictorian. Napintas lang arunan, masiripay. Napimpintas pa ni Melissa nga mitisyak, Manong Bruno. O sige, ituloy kong timag na. Nasapa kayo kano arimuar, Bruno? Naggapo kayo kadi, Geranzo? Saan, senyorito? Nagwanawan kami, tiaglawlaw. Itay agawid kami kuman. Nakita mi, ni Esmeralda. Simrag siguro iti pagadalan. Na ano sa wagmag na? Adayo ti pagnaan na. Taada iti ruwar ti asinda ti pagadalan. Hindi ka no Melissa ti valedictoriam, senyorito. At naliday ni Esmeralda, taamangan ka no sana makapagadalit ti kolehyo. Nalakalangay pamuspusan dayta, Bruno. Ungayam, mapan kayo iti rancho. Kasarita yun ni Gabriela.
Ibilin nyo kadi, apatayan min na jagabat. Saan nyo pa patayan? Ngam na makapasay ti panubok ko. Gutas nyon. Nagsasarno adimteng da Don Servando ken Doña Celidonia, mama. Agur oray da iti laam. Jak pala kaya ti bumangon, Brandon. Nasakit ti ulok. Saan ka narwa, mamapuypuyatan. Damdamagan da kayo ngamin. Nasaysaya at numakasangoy yoy da, tap na may peksada ti pan nakipaglading ita. Agsubli ka ni ti Ayanda. Madamdaman na bumangon na. Tani, kasla maulaw. Kaya't yung kading ipan kayo ti ospital. Uy namang payabag iti doktor. Awan, sakit ko. Sige, rumuar ka. Napuskul pala ang tiberde a bulong dagiti unas. Ubingat pa'y idinarwa makon ngagtabtabas iti unas. Sige, nila kayo Emiliano. Sapsapurin nak ni Bruno. Apay nga ta. Amangano kaya't na nga ituloy mi ti panagrikyar mi di kalman. Nagturungan itayan ko. Saan ko nga italtalat ida? Mga Emiliano. Nagluko ka na lang na kayo. Gusto yan ako. Tabas na gutan. Talaga ka dito nak. Matamaak nagtabtabas. Saan kamot ngaglanglang nga unas iti kunak? Ibatam ta pagtabtabas mo. Aglaban tayo titinakyagan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.